outcomes mumesungusaji isiwe ni yule mwenye tenda anachora mita zinaipiwa alafu iyo itubwe juu ya tausa. Ciuria cia makinya maria marumirirwo hindi ya gukinyaniria nyongerera ya marihi ma mai ni cionjoria kaunti-ini ya Embu marenda maheo anja ni kambuni ya utambia wa mai mwena uyu ya Ewasco. Onjoria ya marauga marihi ma mai mabatirite na maita meri na itumiria makoretwo makiheo ni urugamiriri wa Ewasco ni gukorwo miberethi ya gute mai magiko ni hitukiire mawira-ini mao. Sai juu mimi ninalipishwa hiyo siwa na sija connectiwa siwa hata ikiwa imepitia hapo. Ni lazima mtu ikiwa imepitia kwake kunungiwa na siwa alipie. Yaani na si ati ni elfu mzuri unanukiwa na siwa unalipia na utumii. Onjoria ya makaite kwaga gukuruhanio riria mogaruruku matiganite maratabanio magitariria ona gutire mawoni ma muingi makorirwo makiunganio hindi ya gukinyanirio kwa mubango wa marihi. The general business community in Embu and the chairman of the Chamber of Commerce, I wasn't in that public participation. I wish to just say it was not public participation. I think you can try and figure out how this sewer cost can come down maybe to 40% of the water consumed. Mwena-ini wao urugamiriri wa kambuni ya utambia wa mai yugite marihi maya mabatirite kurumirira kwambatira kwa dawa iria huthikaga gutheria mai o undu umwe na kwambatira gwa thogora wa thitima. Already uria ciumaga mwaka wa 2018 iria tarifio ngiathondeketwe ngiagio muthi uyu ni bandu makiria ma maita mairi na nuthu kuthi maita mathatu na nikirona riu uria twatumagira besire twatumagira kuthondeka cubic meter imwe kana lita 1000 cia mai miaka yo ni bandu ukiringanithia na umuthi uyu. Gukiri uguo onjoria ya nimoritie Ewasco kugathika thogora uria aikari mari na uhoti wa kuriha. Pande inatumia 1500 nitaipa sikatai kulipa ni kweli nitutaelewa lakini lazima tuulizane bwana Kanyi. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.